Tripura mothani leader Animesh Debbarmani Greater Tripura Land Bosba Romanai Bosba Ronai Bosba by 2023 ni Bidan Sabha election no Tripura motha alliance engkang ke manai bono sawi kanaroka BJP party by alliance engkang he kaisa no manai BJP party kaisa no romanai Greater Tripura Land boni sarate koi birogui maya honoi boje samani no tuigoi boni je leader rok bai gobang manu honjak khana nung omo hai khlaigoi public rok ni buskango kubuino sagoi tongkhang khele Tripura mothao koibu loge ro phaya khanai koibu chubaya khanai Tripura motha সংগঠন hai nu painai omo hai khlaigoi kubuino ta sadi nung okok je samani no nung bahai khe nung kokno mathagoi ronai nung nubono jaikhe sawi mathagdi honei honjak khna hani bangoino bo sawi khna rokha ang okok rokno sosi saya honei sawi paisibo ang kuno dino okok samani kurui honei boni sak kok samani public rokno bo je sawi je bason romani boni je video footage tongo haifano bo goselia khlaigoi phaikha bonono lokurok bo sagai maka omo hai khlaigoi leader rok je kubui no sawani thangkhang ke masaya khlaigoi kok mathakjagoi ni paibayu honoi jung takle omo hai dalar sanai সংগঠন ni borok rok dalar sanai leader rok borok bai jung tonglia jung no je develop khlaimanai unnoti khlaimanai chini bangai kahanai manai kaisa no tak je bortomano nukjagoi tongo BJP party wano jung thanglai sinai honoi lukurok belai khino khawo krak khlaigoi ronglai wansok laijak hani bangai chini je borok rok ni develop ingani unnoti ingani ingkhe jungno kaisa no party BJP party kaisa no honoi lukurok ni khugo jotto jaga no khnagoi tongo warrior যুদ্ধ ফাই দেবো যুদ্ধ 2023 নির্বাচন যদি বিজেপি में চুক্তি খাইমাখাই যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অবশ্যই ত্রিপুরাও ফাইনে उबा ग्रामीण बनी साओ हम कुछ ना कुछ देके जाएंगे थांनाय सालसा रम्बै मानदायनि चारगरियाव आनी कायसा बक्तव्य तुयै जेबाबे तिनी भाइराल लङै दङ पहिलानो आं सानान मुजुंगो बक्तृतानि 23 मिनिट बाद आबुनि स्लाइ गोबां जे आं स्पीच रिमानि ओरिजिनल कपि आनि थानिबो दङ जे मीडियानि बरक आंबाय लगि थांनाय बिनि थानिबो दङ दंगर चेनेलो हुबहु आं जे बक्तव्य रखा आबो फुनुक जाखा आदिनो उपस्थित दङ टीटीएडीसी नि काउन्सिल नि चेयरमैन बरमगोनां जगदीश देबबर्मा चिनी त्रिपुरा मथानि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टनी देबबर्मा गोबांमा चिनी लीडर्स जगारो प्रेजेंट दङ बरं बस्कांनो आं बक्तव्य रु आनि बक्तव्यनि कुनो जागाव बीजेपी एबा कुनो बदल बाय 2023 निर्वाचन आतात ओंखायसे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माननानि सुबिदा नाय आकक आं सामानि गरैयै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताबु ग्रीमाननान मतो परिस्थिति होके बीजेपी पार्टी because they are in the government at the central government bongya congress rimaya tab महाराज प्राय समयनो बक्तृता साउ आंबो वाना खलिनि चैनलो बाइक आहि रोकर कमो हानि बियां कमाइसा निन्ना कसम नंबर ट्राई के नंगन खाइरि दा आइ पानि खाइ र म याकं बाइक खालांगे मोबाइल लो आं थांगांगो बा नंबर अफ फन बालिसा आं ट्रु कलारनि ट्राई मांखा लं थागे नों ताबु बर' तंबा आदा आकुलिनो तब हानि बामो आमर नाय जो माय गुडनेस आम मा दा आबो कोइ नang नां दमन दा दं के गानि आता आई थिंक याक मनो श्योर तुमसिबलि साउदरा गेन दि साउदा आई थिंक याता तो आने अबवानी मेक पोस्ट कमेंट ला हानि बाइक हा